Emerere twinjiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, ariko twinjirane amakuru akomeye cyane. Abakabirigi barabakubise, abazungu bakubiswe n'ama 23 bazunguza umutwe basubira iwabo. Ni nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ababirigi FRDC ndetse n'ingabo z'abarundi byari byatumbere ku mitwe y'ama 23 ara mu misozi ya Sakabunambo, ibindi byerekeza mu misozi miremire ya za Makenga. Turibuze kwinjira muri operation ikomeye cyane mama 23 yakoze ikaza kugwamo abacancuro bagera. Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Sinarinzi ko Umubiligi ashobora kuraswa n'isasu ryatwigwaneho. Sinarinzi ko Umubiligi ashobora kuraswa n'isasu rya mama 23. None abarenga 9 mama 23 irabagaritse bamudahusha ba mama 23 barashe badahusha bijyamiye ku munda zabo za M24. Akazi karakozwe mwegere hino. Sibyo gusa kandi nyuma y'urugamba rukomeye cyane rubereye hafi ya za Kabunambo, nonaha abazungu bazunguje imitwe bataha biruka. Wakabyarawe ntiwareba hariya umusoda wa Neva umurundi ahuye n'uruva gusenya ntazibagirwa ibibereye hariya hafi ya za Kabunambo ndetse na Kiliba. Ni nyuma ya operation ikomeye cyane yakozwe na mama 23 twabagejeho mu kiganiro cya mbere. Ibanga nta rindi ni subscribe, aho tugiye kwinjira tugatotora kantu kandi turibuza kwinjira hariya mu gihugu cy'u Burundi, twambuke tuve mu Burundi tuze kunyarukira hariya rwose za Kisangani. Yewe ubwoba ni bwose, ibintu birakaze kandi birakomeye. Reka manze ngubwire ko ugomba gukanda like ndetse na subscribe, ubundi ibindi byose ukabiturekera. Reka ngubwire ko ndi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye harimo amarozi, igicuri, amakimbirane mu muryango, yewe imyuka mibi n'indwara zananiranye. Uwo nta wundi ni Dr. Pendo. Dr. Pendo rero ni umuganga w'umuhanga ushoboye kandi ushobotse, akorera hariya kwijwi, aho ushobora kumubona niho afite icicaro, agakorera mu mujyi wa Goma ndetse na hariya mu Rubaya. Wamubona ku kamezo ko guteranya 243 888 umwegere agukoreho ryake. Weho ushaka kugura YouTube channel iri monetize nawe ntitwakwibagiwe, twandikire kuri WhatsApp ni 0789 kheshkiti manishobora byose. Kino kiganiro ibintu bitazacamo ntago bingora. Nawe ushaka kugura YouTube channel iri monetize twandikire kuri WhatsApp ni 0789 ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Rero reka mbabwire ko mbere yuko twinjira mu kiganiro, reka nshimire umupapa w'imfura nahuye nawe ubwo narindimo nditemberera, bamwita Afrika Muhammad. Nukuri kw'Imana mushimiye mbikuye ku mutima. Imana imumpere umugisha utagabanyije. Yambwiye ati rero muzehe rwose mutotorinyo, reka nkwere kamwe mu dukoresho kazagufasha gukorera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ukabikora neza yewe utavuze ngo hari cyakubayeho. Rero kabisa Afrika Muhammad ahuri kabisa, Imana iguhereze umugisha utagabanyije. Namwe mushaka ibikoresho bya electronique kabisa, uyu Afrika Muhammad muramutse mumugezeho ibintu byose mwabibona. Amatelefone meza ni nyangamugayo, araryoshe kandi ameze neza cyane. Reka mbabwire ko mwamubona kuri 078095 ubundi mwegere aguhereza ibikoresho byose bya electronique, harimo amatelefone, harimo n'ibindi byose ukenera umunsi ku wundi, ama power bank meza cyane, ubundi byose birushaho kugenda abimera neza cyane. Rero tudatinze mureke duhite twinjira mu makuru yacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo bimeze bite? Umubiligi ahuye n'uruva gusenya. Murabizi ko ababirigi ndetse n'abacancuro ba Eric Prince nijoro nababwiye ko abacancuro hakozwemo abagera ku 8 bakorewe operation ikomeye cyane. Abacancuro b'abahanga mu gutegura urugamba, mu kuzamura amadrone, bakaza gukorerwa operation ikomeye cyane bakabagarika. Rero muri iki gitondo cya tariki 4 n'ubundi hari mu misozi miremire ya Minembwe kuri Puezero
Umubiligi baramugaritse, bagaritse ababiligi bagera ku 9. Ngo abasore ba mama 23 n'abatwigwaneho ngo bari ahantu pembeni, ngo bifatiye za mbunda zabo ubazireberamo bahumishije akajisho kamwe bakoresha icyo bita akajisho moya. Ngabana bahagaze bijyamiye kuri za mbunda zabo za M24 zabo, ngo target yabo bari bayigize umubiligi. Harimo abasore 3 bitoje neza ku ruhande rwa mama 23 ndetse n'abandi basore 2 bitoje neza ku ruhande rwa twigwaneho. Ibyo bakoreye umubiligi ntabwo nari nzi ko umubiligi ashobora kuryamishwa nabi cyane kwa Karagasozi, ari ku umubiligi icyahure nacyo kuri Poezero batangiye gusogongera ibyo bakoreraga ubwoko bw'Imana abanyamurenge hariya mu misozi miremire ya za Mikenge. Imana ihora ihoze, none atuvugana urugamba rurakaze kandi rurakomeye. N'urugamba rero bagabye bashaka kwinjira muri Gwitsa Nkuku, n'urugamba bagabye bashaka kwinjira mu gace bita Ndondo, n'urugamba bagabye bashaka kwinjira mu gace bita Bidegu ndetse na Kazinga. Ariko ibyo bahuye nabyo n'uruva gusenya kuko barabakubise. Na n'isaha umurundi wabashe kurokoka hariya aracyakizwa n'amaguru yerekeza mu bice bya Fizi. Abandi bamanutse, inkomere nyinshi zamaze kumanurwa ziri ku bitaro bya Fizi. Urumva ko mama 23 natwigwaneho imbaraga zabo bari kuzishira hamwe kandi bakaba bakomeje guhana bimazeyo ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Ababiligi batangiye baje, reka mbabwire kintu, ababiligi barimo barakubitwa hano baje kuba abakomba birato ba Chilombo. Ingabo z'abarundi zaje hariya nazo zaje zigiza abakomba birato ba Chilombo. Kwigira rero abakomba birato nibyo barimo barabakubitana nonaha ku buryo batari kumenya uburyo birimo biragenda, ku buryo batarimo kumenya uburyo birimo birakorwa. Icyo bita umukomba birato hariya arimo arakubitwa. Icyo bita nimvuga umukomba birato wumva umubiligi, wumva umucancuro, wumve neva, abo nabakomba birato ba Chilombo barimo barakubitirwa hari ibintu byakomeye. Rero nyibaza ngo ese ko bano bakomba birato barimo barakubitirwa ku rugamba noneho bagatereshwa na kambenembene nabi, abari gukira urugamba bakagenda ari za casualty za mayite zikabazuriranya no mu misozi miremire ya za Mikenge na Minembwe, ninde uzasubirayo kubara inkuru mu gihe abandi bari busigare batari bukizwe n'amaguru ngo biruke? Icyo ni ikibazo nakwibaza. Ariko nawe nkubaza, aba bakomba birato bahuye n'iki? Bahuye n'uruva gusenya. Saba bakomba birato rero bakubitiwe ara mu misozi miremire ya za Minembwe, ahubwo na operation zirakomeje za mama 23 aho abasirikare 9 bo mu ngabo z'abarundi basanzwe muri Uvira bapfuye kandi bicwa ugwagashinyaguro, yewe bishwe no mu buryo yewe n'ababishe ntibigeze bamenyekana. Uburyo rero babakubisemo n'uburyo babishemo ntiwamenya ngo wabishe yabicishije iki, ariko kugira ngo uzamenye ngo uyu ninde biragoranye, uretse kuba agapira yambaye cyangwa se teni yambaye iriho ibirango by'u Burundi, ariko wabakubise yabakubise atabababariye, yavuze ati ndagukubita nkwicariye kandi ndagukubita ibintu birushaho kugira ute, birushaho kugukomerana. Ibi byose bibaye nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zivumbuye ko mama 23 irimo irategura idarapo mu ibanga rikomeye, irimo irategura gushiraho igihugu cyabo kivuye amajyaruguru na kivuye amajyepfo, zose zikabiza za mama 23. Rero nyuma y'iyo raporo yaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama y'abaministire ngo bacukumbe ku butasi bahawe, ngo bagasanga mama 23 ari umutwe ukomeye cyane kugwanya bisaba ubuhanga. Leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje kuzana akaboko kabo muri iyi mirwano iri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bagiye bagaba ibitero. Hari na makuru akomeje kuja hanze avuga ko mu gitero cy'isheriyete na Colonel Wiringoma iriya drone izikaguma mu kirere kamara igihe kinini, ntabwo bujyanga ari drone za zindi z'abashinwa wapi, ngahubwo ni drone ngo ziba zaturutse hari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Noneho izo drone akaba arizo zifashishwa n'iki n'igisirikare cya Kongo. Abandi bakavuga ngo izi drone zirimo zirakora kano kazi ati ni drone z'abafaransa, ariko mbibutse ko mama 23
ntabwo abafaransa bigeze boroherwa no gukoresha drone bari bazanye, kuko bakigera za Kisangani hahise hatwikwa drone zabo bari baje kwigishiriza FARDC, birangira bigishirije kuri drone z'abashinwa zari zaje. Ro drone z'abafaransa ntago arizo zirimo zirakora hariya, ahubwo ni drone ziki, ni drone z'abashinwa, ndetse ngo na drone izikamara igihe mu kirere, ngo drone yaki, drone ngo yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukibaza ngo aka kaboko kama 20, aka kaboko ka Trump muri intambara iri mu gihugu cya Republican Demokarasi ya Congo ikomeje guhuza FARDC ndetse na 23 niki bizaza gutanga? Ese 23 izakomeza gupushinga ihangane bikomere? Ese 23 izagukubitira ingabo za FARDC? Igisubizo nta kindi, yego nibyo. 23 yiteguye gukubita itababariye ingabo za FARDC, kandi kazikubita yewe ku kiguzi icyari cyo cyose. Rero mureke tuve ahangaha duhite twinjira hano za Kabunambo. Kabunambo rero niho ubundi inkuru itangiriye. Kabunambo abavaga muri Uvir bafashe bimwe mu bikoresho babyambura ingabo zande, ingabo za Chilombo. Muri uko kubyambura ingabo za Chilombo, ibyo bafashe bakuye muri Uvira, ingabo za Chilombo ndetse n'iza Neva ngo baje babikurikiye, ngo bazi ko bagiye guhangana cyane, ngo muri uko guhangana cyane ngo bikaza gutuma ngo haba akazi gakomeye kari hagati ngo ya 23 ndetse n'ingabo za FARDC n'iz'abarundi. Kavuga ati rero twebwe twaje twitegura urugamba, dufite ibikoresho, ariko hari ibyo 23 yatwaye kandi ntirabisetinga, mureke tugerageze turebe uburyo twabyisubiza. Dore ko bari bamaze no guhamagara aho babiguze bavuga ngo bira bikoresho nta buryo mwabigira bigakwama. Rero bano basirikare ngicyo bavuga ngo nuguhereza akazi gakomeye 23, ahubwo birangiye 23 ari ibahaye akazi gakomeye, kuko irabirukanganye, irabakubise. Bari bashatse kwinjira muri Kabunambo ya kabiri, irabakubise. Imirambo y'abasirikare ba Neva yuzuriranye hariya za Kabunambo, imirambo y'abasirikare ba Chilombo yuzuriranye hariya, barimo barakizwa n'amaguru, ngo kandi mu by'ukuri ngo bari baje kureba niba mu by'ukuri bakwisubiza bimwe mu bikoresho byakorewe operation ikomeye cyane na 23. Rero tuvuye aho za Kabunambo, urugamba rwabaye ntirwahatinze. Muri Masisi kugeza none aha nta rugamba ruhari, kuko ibyari byabaye Katoyi byahise birangira, ibyari byabaye Kazinga byahise birangira. Muri make aho imirwano myinshi yabaye naho za Kabunambo ndetse na hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Rero mu mujyi wa Goma ho ibyishimo ni byose, nyuma yuko abayobozi ba 23 beretse urukundo abo mu mujyi wa Goma, bakaba bakomeje kubazanira ibikorwa remezo ndetse no kwagura bimwe mu bikorwa remezo, ngara rompwe barimo barayikora neza. Urumva na akazi gakomeye karimo karakogwa na 23. Rero zimwe mu ntwaro zikomakomeye yara mu gihugu cy'u Burundi zahageze, ngo zaturutse rero bira bikoresho bikimara gusha. Murabizi ko Neva yakoranye ubucuruzi bukomeye cyane na Vladimir Putin, amushira ubutare, indege ipakiye umuzigo yahise yaguruka hariya mu Burusiya, iraza ipakurura icyo bita igikoresho. Ariko nubwo yapakuruye icyo gikoresho, yagipakuruye hari inyoni irimo irabireba yibereye mu giti. Iyo nyoni rero yari yibereye mu giti, niyo yazanye amakuru. Isani isabura bubiko ushobora gusha, nkuko nubundi hahiye ububiko bukomeye bwahariya mu gihugu cy'u Burundi, kuko ububiko bwahiye n'uruturigongo rw'igihugu cy'u Burundi, nubwo atari hari intwaro zikomeye zo kujya muri Kongo, ariko hariya hahiye rwari urutirigongo Uburundi bugizute, Uburundi bwubakiye. Rero reka mbasezere mbifuriza ibihe byiza, mwebwe mwese mu gukanda subscribe, bityo mukaba inshuti z'akadasoka za Rwanda. Umubiligi arakubiswe, Umubiligi bamwanitse hariya mu misozi miremire ya Mikenge, Umubiligi ahindutse ifumbire. Murakoze cyane rero kutaba ku rubuga rwa Rwanda, no kunyagwa zigahera, ukaba ari kuri Rwanda bo batangiye kubona amashusho, yewe hari na video nashizeho yumwe mu bapfumu barimo baravura ngo igisirikare cya Chilombo
barimo barabapfumaguriza bavanga isasu ni bari barasa aho yafashe intama yirambura ayicamo kabiri amaraso yayo atanya kugenda yabasiga agafata ya mase n'amahurunguru ari murura akagenda yabatamika mu kanwa bagenda bayarya kati murye aya niko ngo amasasa atazigera barya ngo niko ngo muzarya ngo haduinga ari we mama 23 Robino ntaho bitaniye nubundi na bya bindi byakorozwe ubwo babasize ngo imiti ngo baje baravuga ngo mayi bakurasa wavuga ngo mayi ahubwo isasu rigahita ari gupasura rero ndizera neza ko mu gihe abandi biringiye bayari mama 23 twiringiye iyo hejuru turi intare uko batwogosha kose ntituzigera tumoka murakoze cyane rero Imana ikomeze ibahereze imbaraga n'ubuzima. Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?